Ke kopa hore moholo wa ka mohlomong o tlo re bulela ka thapelo ha re tlo thakgola ditaba tsena. Okay. Ntate Modimo re a leboha ka monyetla wa ngwana wa ho bula lentswe la hao. Ntate a ko re thuse hore re ye ho lona ka moelelo o le mong fela wa ho ithuta seo e leng thato ya hao le ho ba malalala o tsamaya sona. Ntate re thuse hore re setle ka tseo re di nahanang, re se latele ditakatso tseo e leng tsa rona, re se bontshe ka moo re nahanang re tseba ka teng. Empa o dumelle mangolo a hao a re tataisetse ho seo e leng thato ya hao. Morena ha sena se etsahetse, re tla be re tseba hore purpose ya ministry ona e fihletse sehlohlolong sa yona. Ntate nolofatsa e mong le mong ya shebelletseng ditaba tsena, ya mametseng ditaba tsena, ntseng a latela ditaba tsena, mme o mo etsetse ka mohau wa hao ka lebitso la Morena Jesu ra rapela. Amen. Amen. Re lebohile haholo moholo wa ka. Mo ya ratehang jwalo ka re bontshitse re tlo tla re wela ditumaneng tse hlahang ka hara testamente e ntjha, mme ka o tloha re tlo sheba mangolo a Paulus e leng ngwana ao hangata re ithutileng hore a hle a baka qhwebeshano e kgolo mabapi le ditaba tse re amang re le Bakreste ho kenyeletsa le ena ya dijo. Jwale ke se ke bontshitse hore lengolo lane la hae la pele leo a ileng a lengolo la Timothy ya kgaolo ya 4 temana pele ho isa ya 5 re se re ile ra le tshetsetha, mme ra fumana hore na le re fupareletse ditaba difeng. Jwale ho boetse ho na le mangolo a mang a o nka reng a mararo a batlang a le bohlokwa haholo tabeng ena ya dijo, mme re lakaditse hore mohlomong re tlo tla re a seka ho sheba le ho shebisisa moelelo wa ona mangolo ano. Jwale re tla qala ka lena la Baroma, mohlomong re be sentse ka ikenyeletsa ba Korinte ba pele kgaolo ya 8 le kgaolo ya 10. Jwale ho Baroma mona re tlo tla re sheba kgaolo ya 14 ke mangolo a ileng a hlaha haholo ka kgola le di-comments tsa ditaba tsena tsa dijo ha ntse re bua ka tsona hona Facebook mona. Jwale re lakaditse hore mohlomong re tle re ske ra tlodisa mahlo fela jwalo ka re ile ra bontsha hore ha ho bohlokwa hore ha re tshetsetha ditaba tsa Bebele re tsipe mangolo ao mohlomong re ka reng a batla a sekametse moo ditaba tsa rona di sekametseng teng fela. Jwale ho bohlokwa hore re etse boithuto bo pharaletseng ba mangolo temana tsena kaofela ha tsona, re leke ho di tshwara ho utlwa kana Modimo ebe o re hlophiseditse thuto ya mofuta ofe ka mangolo ano. Jwale Ntate Letuka ha ke tsebe ntate hore na o no ka lakatsa ho re qala ho kae, re ka hla ra wela ho Baroma chapter 14 moo kapa re ka qala ka bo ba Korinte. Ha ke tsebe na moholo wa ka o no ka lakatsa hore mohlomong ba bui re tle re qale ho ba tshwarela dintlha di feng mona. Ke a kgola jwalo ka ha o so ile wa bontsha pele moholo wa ka hore ditaba tsena tsa Bebele di a nyalellana, mme o tlo hlokomela hore o utlwisise tse itseng o tla tlameha hore o pote kae pele. Yes. Male ho tlo ba thata hore ebe nkare re ka tsitsa mona fela re ntse re sa thale re ya kwana le kwana tsa mala fela. Ha o ntso bala buka Daniele o tla fumana ho bua ka metsi, mme ha o ka tsitsa bukeng ya Daniele fela o batla hore na metsi a bolelang boprofeteng, o ka nna iphumana o sa fumane mohlaka hantle. Empa nako eo qhomelang ka ho ya ho qetela ka mane le buka ya Tshemolo kgaolo ya 17 moo, mme seo o etsa hore metsi a mangata ke ditjhaba so mosadi a tla ba busa hodima tsona, e le hore ka mantswe a mang ke mpa ke re fela ha re tlo tla re tsitsa lengolong le le leng ebe re se re utlwa eka re ehlile re ka hlaratswa ka taba kaofela. Empa tla re ka hore re shebe context kapa moelelo ditaba di neng di ngolwa ka ona le mangolo a mang a manang le ditaba tseno, e le hore re tle re fumane kutlwisiso. E le hore mantswe a mang re tlo qala hona bukeng ya Baroma mona kgaolo ya 14 re bale. Jwale hang ha re qeta ho e bala re tle re fetele le ba Korinteng ba pele kgaolo ya 8. Ke nahana ha re di kopantse di le pedi jwalo yona di re fa sebopeo, mme ka morao mono tla be se ntse re tla tselletsa ka mamang. Okay. Ke a kgola pele ke tshwara jwalo, ke a tseba hore ke temana e la ka balwa hona le lenaneong lena, mme haeba mmuisa le a ntse a latela hantle
ba e hopola. Ke nahana ke motheo wa ditaba tsena kaofela. Petros wa bobedi, Karolo ke ya boraro, temana 16. Ehlile ke bone le taba e re iphapanyetsang yona haholo fela re le Bakreste, mme o tla ithuta hore hohle mo kgang e hlang teng ha re tloha fela se re hle re balehela mangolong a Paulosi. Mme taba eno e na le ho ba kotsi ka nako e nngwe. Mme ke a kgola le jwalo ka ha e le temana e se ile ya balwa, ke kopa le nna ke tle ke e bale hape fela ho hlokomedisa mmui hore pele re ka atamela taba tsa Paulosi, temoso ena re tle re lemohe. Temana 16 re ke hle ke qale hodimonyana e le hore ke tle ke seke ka e tsipa mpeng jwalo ka ha o ntso o thola le Bakreste re na le hore re tsipe mpeng mona fela e banna ha re sa tswetse pele hantle. Jwale ke kopa ke tle ke bale ka ho tloha verse 15. Temana 15 e re, mme le lemohe hobane mamello ya morena wa rona ke poloko, jwalo ka ha Paulosi ngwana bo rona ya ratwang a lengoletse le yena ka bohlale boo a bonehilweng. Temana 16 e re, jwale ka ha ngola mangolong a hae ohle moo a bolelang tse jwalo, empa ho ona ho na le ditaba tse ding tse thata tseo ba sa rutehang le ba tetemang ba di kgopamisetsang tahleho ya bona, jwalo ka ha ba etsa mangolo a mang. E le hore taba ena e re ha o ka utlwa temana e se e qotswa hangata le ke batho ba sa tsebeng Bebele fela ba e tsebana e hlaha kae, ho tsebe hore ehlile ho na le hore ho be le bothata. Ke etse mohlala o monyane fela re ntse re le hona mona pele re kena tabeng tsa rona. Ebe ke se ke kopana le motswalle mong wa ka a imellang ka nnete o sebedisa moroko. Jwale ke mmotsa Chemoneso, na wa hopola hore ehlile mangolo ha a tshehetse taba e ya rona? Ebe o nkotsetsa mantswe a morena Jesu ho Mareka Kgaolo ya borobedi mane, ke a tseba e teng le ho Matthew, ke a fola ke chapter 15. Mona mo a reng se kenang ha se silafatse motho e le setswana. Mme be ke a dumellana le metswalle ya ka ya Bakreste hore motho enwa ha a sebedise ngolo lena hantle. Le bona ba le lehlakoreng le sa tshehetseng thuso ya mothamaha. Ebe temaneng yona eno e tshwanang, motswalle e mong wa ka o tla ithekela nama ya kolobe selakgeng. Ke mmotse, hatjhe ngwaneso na ile mangolo a tshehetsa taba e kapo ehlile a batla a e latola. Ebe o kotse yona temana e tshwanang, ntate se kenang ha se silafatse empa e le setswa. Qetellong utlwa se ke sa utlwe phapang pakeng tsa motho ya ne e sebedisang ho nwa le ho tsuba bang di silafatsa mmele. Le science ntse pa ka taba tseno. Jwale ena e re ha itjella ho hong ka nqena a ba bontsha hore ha e ka nnete ha e le ho tsena e se apply. Hobane apply ho tse e sa apply ho tsale. Tla ba le science e hlileng tse prove le yona hore e hlile ditaba tse ke tse silafatsang mmele. Hore taba e ntse bontsha hore le rona re le Bakreste ho ka nna wa etsahala hore re sotha temana tse itseng. Fela re lakatsa ho ja dintho tse itseng jwalo ka batho le bona ba lakatsa ho inwella ntho tse ba batlang ho inwella tsona. Ebe re iphumana re ntse re sebedisa mabaka a lenang. Ka mantswe a ke se lelekela se reng re hle re mathele hona ho ba Roma Kgaolo ya 14. Mme ke tla ke e bala hona mona moo batho ba bangata ba e balang hona teng ho tloha temaneng ya bobedi ho isa temaneng ya boraro. Yona ha e fumanehile tla be re hobane e mong o re a ka ja ntho tsohle, athe e mong ya fokolang o ja meroho fela. Ya jang tsohle a se ke a nyedisa ya sa jeng tsohle, mme ya tsohle le yena a se ke a ahlola ya jang tsohle hobane Modimo o mo amohetse. Jwale ke ditemana tseno tse pedi tse leng hore ha o e nkile mono atjhe ka nnete motho o tla tjho fela hore atjhe mona re nepahetse. Ebe ke mane mo re tla botsa potso, na ebe Paulos o na bolela hore le dijo tse expirileng re ka di ja hana re tsohle?
Hobane tsohle ena ke bone hore le yona ehlile re tla be re nka ha hona le ntho batlang ho e harinya sohle. Jwale ra botsa hore na bona bolela dijo tse expirileng, na bona bolela dijo tse ka bang di-poison kore dintho tse kaofela na ehlile ne le moelelo wa ditaba tse. Re tle re fumane moelelo wa ditaba tsena ke mane moo e leng hore re tla be re kopanya le mangolo a mang. Mme potso tsa bohlokwa tse re tlamehang ho ipotsa tsona mona le pele re ka pele ke hore na hobaneng ho hlahiswa batho ba meroho fela versus ba jang tsohle. Kore ke batla re tle re hlokomele hore taba e hlahang mona ho ba Roma kgaolo ya 14 ha se taba ya nama ya kgoho kgahlanong le nama ya kolobe. Ke taba ya meroho kgahlanong le flesh kapa dijo tse kenyelleditseng nama ka hare ho tsona. Ke taba ya pele ya bohlokwa eo ke batlang re tle re elellwe. Mme jwale re tle re ipotse potso hore na Paulos a tla hlahisa taba ya meroho ke mang a ja moroho banna? Jwale motho a jang moroho a utlwa a sa rate batho ba jang nama kapo ho etsahala ba. Taba ya bobedi ho ba Roma kgaolo ya 14 mona ha hona moo ho buang ka taba ya diphoofolo tse hlwekileng le tse sa hlwekang. Re tlameha ho utlwisisa hore ho leka ho argumenteng ya hore na ke mofuta o feng wa dijo o ka jowang ho latela dipehelo tsa Modimo e tlo batla e hlokela toka hobane ho bua fela ka tsohle versus meroho e le hore ho ka etsahala hore ebe ho ipuelwa ka kgomo versus moroho. Motho o ya ba o sa hana ho ja nama ya kgomo o re yena o ja moroho teng le lebitike le ha e se le temana tse ding tse hlahang ka hare ho bebele. Ke tsona ntho tse ne ke re tlameha re di shebe pele re ka ya pele. Mme ke bone le taba e bohloko ka hore temana tse kang tsena tse hlileng di seng specific ditabeng tse itseng ebe di sebediswa ho hanyetsa ditemana tse hlileng di otlolohileng. Nna ke lahla ka rata sehlooho sena ha o no bontsha taba ya Kolobe kore ha se le taba fela ya hore e la qollwa ka hara tsena tse ding. Dingata ke nnete ho le bitike mono di a thathamiswa fela o tlo bona hore morena Modimo haholo bo bukeng ya bo Isaiah mono e hlile go qolla ena ka kotloloho hobane e hlile sa le ntse le yona pharela le hona ka hara Maiseraele ona na o morena ana itse ba se ke ba sebedisa taba eno. Mme e ntse le pharela le hona jwale argument tsena hangata ha di hlaya ha tseba ebe di sa hlahe hobane ho jowa maphele kapo ho jowa bo dintjanyana. O tlo fumana hore ebile re makalla batho bana ba ma-Asia ha ba ja dintho tsena kaofela. Ebile le kgala le ntse le rara moo wa leja kore re be re utlwe hore le rona atjhe tsena ehlile ekare se re ditshaba ehlile dula e hlahella mona ha o bua ka taba ya Kolobe. Jwale ke re tle re elellwe hore re se ke ra nka ditemana tse batlang di le general ebe jwale re batla ho addressa tse batlang di le specific ebile re di hana. Le ha o le jwalo re se ke ra di hlokela toka ka hore ebe se re di siya di le jwalo fela re tle re kene ka botebo ka hare ho tsona. Ke a kgola taba e ke tlotla ke hlahisa mona e re tlotla re tshehetsa ka mangolo ke hore ba Roma, ba Korinte, ba Efese, ba Galata jwalo jwalo e ne le tikoloho ya batho ba bitswang baditjhaba kapo the Gentiles. E leng mo e fankgedileng ya teng ha e tloha ho ba Juda ka mora hore ba tle ba e latole. Ka mora hore ba e latole Modimo ile a tshepisa hore Paulos e tla ba ena lefiswana la hae ho romella e fankgeding ho baditjhaba. Ke ka hore bona mangolo a mangata a ngotswe ke Paulos a hlile a ngolla bona baditjhaba. Mme o tla ithuta hore ho nona le mathata a batlang a le common haholo ka hare ho dikereke tsena tsa di-Gentiles tsa baditjhaba. Yes. Mme ka hare ho mathata ano a neng a le teng e ne le taba ya bokgumamedi ba medingwana ya bohata. Batho bana pele ba ka kgumamela modimo wa nnete ba ne ba sebeletsa medingwana e sele. Mme o no tla ithuta hore nakong eo ba ntseng ba sebeletsa medingwana ena ya bona e leng hore e ne ka ba ditshwantsho kapo ya ba bafu ba ithoballetseng
ba dumela hore batho bana ha sa a shwele ha e sa le topo fela se mono, nama e se tsebale moya ona o so fetohile modimana o itseng kapa badimo ha ba rapela ba re ho modimo le badimo ba utlwisisa hore motho enwa o se a na le matla a mang a fetisisang ao a ka kgumanelwang ho latela ditumelo tseno tse ding. Mme jwale ba ne ba tla etsa hore ba etse mahlabelo a diphoofolo bakeng sa batho bana. Ke a tseba hore Mosotho o tla utlwisisa ka pelenyana ha ke bua ka taba ya mokete wa badimo, hore motho mohlomong ha atlehile o tla ra tjhe ka nnete ke atlehile ho aha ntlo, ke atlehile ho reka koloi, ke atlehile ho etsang jwale ke hore ke hlabele badimo, mme ke mekete e teng. Jwale ho ne ho tla etsahala hore ebe ka ha ditshwantsho tsena le badimo jwalo ke bone e ka ekare ha ke ba di je nna dijo tseno tse beng di le mono di jellwa ke bona batho. Jwale dijo tsena di ne di tla rekiswa hona mono Roma le Bokorinte le kae. Jwale nako eo di rekiswang, Bakreste ba bang ba ne se ba tswa hona boheteneng mono, ba ne ba utlwa ba na le letswalo la ho reka dijo tse. E ka nna ya ba nama ena e rekiswang mmarakeng mona ke e neng e hlabetswe modimana mane kae le ha ba ne ba sena bopaki bo jwalo. Ke taba tsena tse ntseng ke di bua, mmui a tla di mamele hantle hobane re tlo kena mangolong ho di netefatsa. Ha se taba tseo ke iqapelang tsona fela, ehlile re tlo tla re kena ka botebo. Ke ne ke re fela ke a le motheo ono re tle re utlwise hore na context ya ditaba tsena ha di ngolwa ho ne ho le jwang. Mme batho bano ba utlwang ka baka la matswalo a bona a fokolang ba ratjhe nna tswalo ka ha le ntumelle hore ke reke nama seterateng mane be se ke re ke lo pheha hobane ka nna ba ene fuwe medingwana ka mpa ka itjella fela hobane meketjaneng eno ho no sa hlajwe meroko hore ho no sa neelane ka meroko e etsahala ene le tshollo ya madi. Ba Christmas ba rekisa nama eno fela kapa ba fana ka yona mahala e batho bona ba se ba tla ithekisetsa yona seterateng. Jwale ba neng ba le matla tumelong bona ba ne ba na le kutlwisiso ya hore atjhe ka ha medingwana ena ha e je ha e bone ha e utlwe dijo tsena tseo thwenne di fuwe medingwana a e khona ka nnete ke hore fela re dijo hobane ha hona le letho le etsahetseng. Jwale ba ratjhe re ka iphehela rona ra itjella. Jwale bana ba matswalo a fokolang ba ne ba utlwa taba ena e ba tshwenya ena ya batho bana ba ntseng ba itjella fela ka tsoro le kgutsitseng. Le bana le bona ba batla ho tlaka bane ka hore atjhe lona tumelo ya lona kapa matswalo a lona e etsa bang a fokola ba qetella e etsa tension kapa kgohlano ka hare ho kereke. Ke mona moo Paulos ya qetellang a ngola ditaba tsena ho Roma. Mme ke batla re tle re elellwe hore taba tse addresswang chapter 14 mona kaofela la re se re sa kene ho eng hobane le taba tsa bo matsatsi di a hlahella. O tla bona hore ho bua ka taba ya di-preference e seng di-principle. Ho na le pakeng tsa ntho tseno tse pedi. Hona jwale nka rata mmala o mosehla ya ba o rata mmala o mokgubedu. Mme nkeke ka o kosa ka ho rata mmala wa hao o mokgubedu, o ke wa nkosa ka ho rata mmala wa ka o mosehla. Ke dikgang tse ka bang teng bathong, mme ke a kgola le sehloho sa yona ke e rata ka Sesotho chapter 14 ena ya ba Roma e re ho etswe ka mamellano. Haeba ha o rate ntho ena ha e shebile kwana hai a ko ya moele fela ntse e shebile kwana hobane ngwana eno yena o batla hore e shebe kwana e seng hakalo e le taba ya principle. Ho fapana le ha e ka re nna ke lakatsa ho utswa wena o le moena principle ya hana ho etse ba kana ba jwalo ha e sa ba taba ya preference hore nna ke lakatsa ho le jwang. Modimo hlakile hantle ka taba ya utswa hore ho se ke wa etsa ba ha utsuwa. Empa ha o bua tabeng ena ya dijo tse ileng tsa rekiswa eba e ka nna ya ba di ne di fuwe medingwana re sena le bonnete. Ha hona temana e hlileng e otlolohileng hore na ha o so ka go kena lebenkeleng ebe o reka nama mono ebe o zo fumana hore nama ena e ka nna ba bobeke e fetileng e ne hlabetswe medingwana na ho etsahale jwang ha le dijo e le hore ke taba ya di-preference fela hore na rona re le batho ba tla be re sheba dintho ka tsela ya mofuta ofeng. Jwale ha o ko ntumelle he re hle re fetele ho ba Korinte mona re tsitse taba tsena tseo re bileng ka tsona ka mangolo. Ke nahana hore kona di tla etsa
moelelo o itseng. Bakorinte ba pele kgaolo ke ya borobedi. Ka tlo tla re bala temana ya pele, ke a kgola le ya boraro, le ya bone, le ya bosupa. Ke tsona tse batlang di tshwere ditabanyana tse hleng di tlo matlafatsa taba tsena tsa rona. Mme ke batla ho fa monyetla wa hore temana tsena tseo ke buileng ka tsona a hlalo di bala, hore le ha e bala mona e ka re a ka hlabala kgaolo kaofela ha yona, empa e le go fela molemong wa nako re tlo leka hore re hle re kene dintlheng tse batlang di na le weight ho feta hore re tle re senye nako. Baroma e seng Baroma, Bakorinte ba pele kgaolo ke ya borobedi temana ya pele. Utlwana e re ha e le ka dintho tse hlabetsweng ditshwantsho, re tseba hobane bohle re na le tsebo empa e na le boikgohomoso, athe lerato le ya hahisa. Le hore Paulos mona ha ngolla Bakorinte ho no ntso na le bothata bona bane bo tshwanang le ba ho ba Roma mang. Hore jwale ka ho na le taba tsa dijo tse ho thweng di hlabetswe medingwana, ba bang ba ra khona ka nnete re ka di ja, ba bang ba re ka se di. Jwale Paulos wa bontsha hore na le tsebo fela, ba le tsebo ena ha e tsamaya le nngwe fela, e na le boikgohomoso, empa ha e tsamaya le lerato e etsa ba e tlo kgona hore e haise. E re ke ba le temana ya bobedi le ya boraro hle ke theohe ka tsona. Ya bobedi re e ka re ha motho a lekanya ho ba o tseba ntho, ha e so ho tsebe letho ka moo a tshwanetseng ho tseba ka teng, empa e ka re ha motho a rata Modimo, ke yena ya tsejwang ke yena. Temana ya bone jwale ha e le ka ho ja dijo tse hlabetsweng ditshwantsho, re a tseba hore setshwantsho ha se letho lefatsheng, le hore ha o Modimo o mong ha e se o le mong fela. Hobane le ha ho le ba bitswang medimo mahodimong le lefatsheng, ho batho medimo e fela e le mengata le marena a mangata, le ha o le jwalo ho rona Modimo mong fela, e leng Ntata rona, e leng o tsohle di tswang ho ona, o re leng ho ona, mme re na le morena a le mong fela, e leng Jesu Kriste, eo tsohle di entsweng ka ena, le rona re leng ka ena. Ho ntse le ka ho toboketsa tabane fela o hatjhe la ele mona ntho tsena di fuwa medimo ana le ding kaofela, ntho tseno kaofela ke ntho tse siyo hobane Modimo wa rona o mong. Kwa temana bosupa hena e se re empa tsebo ha e ho bohle, hobane ba bang le jwale ba sa ntse ba eja dintho tse hlabetsweng ditshwantsho ka letswalo la hore setshwantsho e ka ba se na le taba, mme letswalo la bona le fokolang le ditshila ke hona. Ha ke tsebe la ba taba ena re ya e utlwa hore batho ba bang bona nako eo ba jang ba utlwa hore hatjhe tswalo la ka le ya nkganela, hobane ba utlwisisa hore e ka nna ya ba ntho tsena tsa medingwana ho sona le ntho e etsahetseng bo dijong mono tsa kenella kore bo meyanyane ditshila, le ke yona ntho ene ba e nahana ka hare ho dikelello tsa re ntse re le hona mono hobane lengwalo lena ke re ke lengwalo le leng la Bakorinte. Ke re fetele kgaolong ya 10 hobane taba tsena ntse di batla di tswela pele hona teng. Re tle re ba le temana ya 19 hona kgaolong ya 10 mo. Temana ya 19 yona ha e fumanehile e re na ke re setshwantsho ke ntho na, kapa se hlabetsweng medimo ke ntho na, ha ke rialo, empa ke re dintho tse ba hetene ba di hlabelang aletareng ba di hlabela batemona e seng Modimo, mme ke hana hoba le ka jesana le batemona. Ha ke tsebe le ha ba taba ena re ntse re e followa hantle le mmui, hore motho ya sa hlile a batla ho ja ka letswalo leno le kgutsitseng a nna hopole hore dintho tsena le ho ja batho bana ba re ba di hlabela medingwana ya bona, hantle di ntse di hlabelwa matemona mane moo di leng hona teng. Jwale re tle re tswele pele ka verse 20 ya teng e re empa ke re dintho tse ba hetene ba di hlabelang aletareng ba di hlabela matemona e seng Modimo, mme ke hana hoba le ka jesana le batemona, le ke ke la nwela senolong sa morena le senolong sa batemona, le ke ke la jela tafoleng ya morena
le tafoleng ya wa temo ona. Re rata ho bouledisa morena na, hleka re mo fetisa ka matla. Jwale ha re ke re ba le verse 23, e re ke dumelletswe ntho tsohle, empa ha se tsohle tse nang le molemo. Ke dumelletswe ntho tsohle, empa ntho tsohle ha di hahisi. Kore ke batla re tle re utlwe taba ena ya hore ho na le dintho tseo Modimo a di dumelletseng, akere? Ho na le dintho tseo Modimo a sa di dumellang. Mme ke mane mo ke itseng taba ena ya tsohle, re nne re ye ho yona re ipapisitse le context. Na seo Modimo a se buileng na ke sefeng. Ke tla nne ke kgutlele mohlaleng wane wa ka wa boshodu pele. Paulos ha re dumelletswe ho etsa dintho tsohle, na o re dumelletswe le ho utswa. Mme karabo e tlameha e be tjhe. Re ke ra ba ra tlola melao ya Modimo ka baka la tumello eo re nang le yona. Mme haeba hona le molao wa Modimo o disang tsela ya ho ja, na eba nna se re ka kgutla ra re dumelletswe hore re je ka tsela eo Modimo a itseng re seke ra ja ka yona. Mme ke dumela hore karabo e ntse le tjhe. Tseo re dumelletsweng ka tsona ke tse within the restricts tsa morena. Verse 25 ka pelenyana moholo wa ka ntle le ho senya nako. Utlwa na hore Paulos o re jang ntho tsohle tse rekwang thekisong le sa botse letho ka baka la letswalo. Mme ditaba tsena di tlo thasellisa ha o di latile morao mane, hobane re ntse re bua ka ditaba tsane tse hlabetsweng ditshwantsho. Only within that context. E seng ka ntle ho moo. Paulos ha bolele hore o ka ja dintho tse kudisang. Paulos ha bolele hore re ka ja dintho tse senang manoni a ka matlafatsang mmele. Ha re ha o kena fela o bona chocolate o ka e reka wa e betsetsa ka hanong. Ha o bona di-chips o ka nka fela wa lahlela ka hanong. Ke nahana ha tho jwalo, fela o re ka baka la letswalo. Ska nna botsisisa wa fatisisa hore na banna ntho e hana e tla fihla moo ke mang ana e tlisitse ke mang ya kore e hlile ne qetella e etsa taba tse ngata tse nang le speculation ka hare tse hlileng di senang mohlaka wa mata. Ke ka ho batla re le je le etsa bang le ntse le sa botse. Verse 26 ke a kgola ke yona e tla bontsha taba eno, hobane lefatshe ke la morena le ho tlala ha lona. E kare ha e mong wa ba sa dumelang a le bitsetsa ho ja, mme le rata ho ya jang tsohle tse ka bewang pela lona le sa botse letho ka baka la letswalo. Empa e tla re ha motho a le bolella a re ntho eo e hlabetswe ditshwantsho le seke la e ja ka baka la ya le eletsang, ka baka la letswalo, hobane lefatshe ke la morena le ho tlala ha lona. Kore ke a kgola taba ena e ntse ya tabeng yane ya hore mo e leng speculation, mo re senang bonnete, ho ja ho tla bo bontsha hore atjhe ka nnete ha hona letho. Empa mo e bang o so hlokomedisitswe hore nthwena na hlokomela hore jwale ha o le mona o so ntso ja tsane tse neng di hlabetswe badimo, o so o batla ho tswela pele ka yona taba eno. Ke mane mo e leng ka baka la tsebo eno ya hao o so hlile o tlotse molao wa morena Modimo. Ke ne ke batla ho bontsha fela hore context eo re neng re bua ka yona ke yona eno ya hore diphoofolo di hlabetswe medingwana, jwale nama o so qetella ho ferekane fela se re se hore na nama e ke ne hlabetswe medingwana kapo e ne sa hlabelwa. Mo motho a senang bonnete, Modimo ha ka hlolele motho ho se tsebe. Ke ka ho buka ya Diketso ke a kgola ke kgaolo ya 17 mane mo e tla re ditshiu tsane tsa ho se tsebe Modimo o ile a etsa bang a iphapanyetsa tsona. Empa ha o so tseba ha wa lokela hore o nno etse bang o nno o tswele pele. Mme ke yona ke a kgola context eo ke neng ke batla hore re tle re fihle ho yona. Empa ha re se re qetella ditaba tsena tsa rona tsa Bakorinte ba pele, o hopole hore re qadile ho ba Roma mane, re tlo kgutlela moraonyana hape hanyane kgaolong ya 8 ntse re le lengolong le le leng la Paulos, temana ya 10 ho isa ho ya 13, chapter 18 mane. E re hobane e kare ha e mong a o bona wena ya nang le tsebo o dutse ho ja tempeleng ya ditshwantsho,
na letswalo la ya fokolang le keke la kgothatswa le la kgothatswa ke hona hore a tle a je tse hlabetsweng ditshwantsho na. Mme jwale ngwaneno eo ya fokolang eo Kreste a mo shwetseng o tla timela ke tsebo ya hao. Mme ha le sitelwa bana ba bo lona jwalo, mme le hlaba matswalo a bona a fokolang, le sitelwa Kreste. Utlwa temana 13. Ha ho le jwalo, e ka sejo seo se ka kgupisa ngwaneso, nke ka hlola ke ja nama le ka mohla o le moo, ke tle ke se ke ka kgupisa ngwaneso. E le hore taba ena e kgutlela tabeng yane ya meroho mo re qadileng teng. Kore motho ha a sa radi ba hlola a ja nama, jwang kapo ba ntho e ka jwang ntle le nama ke plant-based. Yes, jwale ke mane mo e tla re e mong a radi, ke ikgethetse ho ja meroho feela, e mong a radi o tla ja dintho tsohle ho kenyelletsa le nama. Mme ke a kgola potso eo nka e siyang le potso se ikarabe feela, ke hore na ho bana ba bo rona hangata ba hlahisang temana tsena tsa Paulus ho ja ntho nngwe le nngwe e ba e ratang. Na ebe ho na le ha e se le a le mong a ka emang a radi ka lebaka feela la hobane ho na le batho ba matswalo a fokolang. Se re iketsisa hee taba tsena ho no bua ka Kolobe le haeba ke nnete se re hlokometse hore ha hona moo e kenyetsang Kolobe. Re kgothaletsang ho ja Kolobe, se re fumane context. Se re le ha re iketsisa re ho no so le jwalo. E ba bana ba mametseng melao ya Modimo ya Levitike re ke ba fokolang tumelong e ha hona taba. Na ebe ho na le ngwana bo rona ya neng a utlwa hore a ka tlohela ho ja Kolobe ka baka la hobane feela ho na le ngwana bo ya reng ho na le bothata ka yona ho latela mangolo a halalelang. Mme o fihlelletse ha jwale ha ke so utlwe motho ya ka emang a tshwarwa ke ba fela ba e sebedisang hore e hlile re lo ja. Taba yane ya hore ho na le ba fokola e hlile ha re sa enka ho hang e hlile ha re sa kene ho hang e hlile re batla fela ho ja ke phepho. Jwale o bua Paulus yena na hore o re haji e re nna he haeba hona le ngwaneso ya ka wang ka baka la ntho nke ke tloe ka bona he phapang pakeng tsa motho ya batlang ho etsa thato ya Morena Modimo le ya batlang ho latela ditakatso tseo e leng tsa hae. Hobane Paulus o re ha o so hlokomedisitse hore hela bona ntho ena o latela molao wa Modimo, a ke re molao wa Modimo itse se ke la ja dintho tse hlabetsweng ditshwantsho. Re na le bopaki ke bona hore ntho ena e hlabetswe ditshwantsho. So keletso ke hore o se ke wa isha. Paulus o re la ha o so ka thwe ke motho ya matla tumelong ka baka la moena enwa wa ka ya nkeletsang nthong e, ha ke tlo tla ke ja hobane ka ho ija haeba e le motho a ntseng a fokola tumelong le yena ke tlo mo kgothaletsa hore a etse wa a ije. Ke mane mo e kgutlelang tabeng yane ya hore bo rasaense le bona se re tloa bebeleng hanyane ba pakile hore dijo tsena tse Modimo a itseng di ditshila e hlile di ditshila e le ka nnete ha se spiritual. Hola ke taba e re tla tlameha re e otlolle ha Modimo ana re di ditshila o na sa bolele moya o ditshila ho Kolobe na le moya o ditshila ka nnete ke pofolo e ntsentse ke Modimo jwalo ka tse ding re tlohelle eno ya meya. O lahlile a bua ka hore physically e ditshila e bitswa host ya di-parasite. Di-parasite tsona di dula ho yona mono di sa shwe di fumane botshabelo fela. Mme nako eo phoofolo e jwalo e shwang parasite tsena di tlo batla ho tloha jwale di ye moo di ka fumanang botshabelo teng. Mme o tla fumana hore bathong jwale ke teng mo di fihlang di dula ka pelenyana. Ke hopola ka ne ke bala bo 5 ha re ntse re ithuta ka cycle ya ntho thweng ke ringworm. Okay. Ha ntse ke hopola hantle agriculture mane. Jwale ho bontsha hore e tla tloha fariking, motho ha jele fariki be kena ka mothong e tla i-multiplier e etseng kore ke dintho tseo re neng re ithuta tsona bebele le siyo e emeng. Mme jwale haeba hona le motho ya tla fihla a ema ka temana a ratjhe Morena o itse re je tsohle bana beso jwale ebile ka nako nngwe le moruti kapa ile motho e re ka o matla tumelong nako eo a ntseng a tshwa jwalo
ho na le bana ba bang ba bo rona ba ntseng ba itswella pele ho ja ka tsela eno. Mme ba ithuta hore dipetlele di tletse. Ho na le batho ba tshwerweng ke mefetse hona jwale. Kore re se re belletse bebele ka thoko. Feela la hobane ba matlafaditswe hore ba ka tsela eno e seng hantle ho hang bophelong. Ba matlafaditswe ke bomang, ke barui. Mme ke utlwa ekare ha e ne ba re etsetsa mangolo ana toka he, re re Paulus o itse ba matla tumelong. Ke utlwa eka ba matla ke bona ebile ba sa tlamehang ho ja. Ba fokolang. Ba fokolang. Mme ke mpa ke qholotsa mmui feela hore haeba ke e mong wa batho ba utlwang ekare ba ja hobane ba le matla. Na ebe o la ka e nahana ya hore a ka di tlohele hobane a se matla. Ke bothata ho di tlohela. Ke batla ho mo tiisetsa hore ha se le ka mangolo. Empa ke taba ya takatso feela ya ntho eo a batlang ho e sebedisa. Re etsa jwang? Re nka mangolo a. Ke kopa ke e qetelle feela ka Bakorinte, hona ntse re le Bakorinteng ba pele mona chapter 10 ho tloha ka temana ya 29. Ke bone ekare ke tsane tse sentse di ya qetellong. 10:29 e re mme ha ke bolela letswalo ha se la hao empa e le la emo. Hobane ho se tshabe haka ho ka tsuwa jwang ke letswalo la emo. Mme ekare ha ke ja ka teboho nka nyatsuwa jwang hodima seo ke le buileng ka baka la sona. Verse 31. Empa ha le eja le ha le enwa le ha le etsa ntho efe le efe, etsang tsohle ho tlotlisa Modimo ka tsona. Amen. Mme ka nnete dikgang tsohle tse di hlaheng nna ka taba tsena kaofela ha nke ke bone ekare the ultimate goal e ntse le ho tlotlisa Morena Modimo. Nnete ha ke nahane re ka itjella ka tsela e re itjellang ka yone ebile re nang le bopaki ba hore ntse re fokodisa mmele ya rona e re bitsang tempele. Ebe ntse re yona ntho eno e re e etsang ke bakeng sa ho tlotlisa Modimo. Verse 32 e re le se ke la dihela Bajuda le ha ele ba kgereke le ha ele kereke ya Modimo. Jwalo ka ha le nna ke kgahlisa bohle nthong tsohle, ke sa ipatlele se tshwanelang nna feela. Empa ke batla se tshwanelang ba bangata ba tle ba bolokehe le be baetsisi ba ka jwalo ka ha le nna ke le wa Kreste. E se le chapter 11 verse 1. Taba eno ha e se tshulong jwalo qetellong moo, ke utlwa ekare Paulus o batla a e thithile hantle hore re se ipatlele tse ratwang ke bomang. Tse ratwang ke rona. Mme ehlile temana tsena hangata re di qotsa kore le haeba motho mona botlebong ba pelo ya hae le letswalong la hae, motho e mong le mong a ka qotsa taba tsena ho hana taba ya diet e Modimo a faneng ka yona. O tseba hantle hore ha hane hobane feela a batla ho haisa ngwane mong wa bo tumelong kapa a batla ho kgahlisa ngwane mong wa bo. Ehlile o nahanne yena le seo yena a batlang ho itjella sona. Mme jwale taba eno ka boyona feela ke utlwa ekare e sentse e re fa hore a ka nnete. Hangata temana tsena ehlile re di sebedisa feela hobane re sentse re na le ditshekamelo tse itseng. Empa hobane re sena ditshekamelo tseno, re tla utlwa hore ehlile ha se ditemana tseo re neng re ka di sebedisa. Haholo ha di sa address taba yane ya dijo ka kotlo jwalo ka ha e ne e address-wa kae ho Levitique mane le ho Deuteronomy. E re ke qetelle ka hore feela hle moholo wa ka ke a bona hore se re setse ka metsotswana e fokolang. Ke re feela ha o sheba Tite mane kgaolo ya pele temana ya 13 ho isa ho 15 o tla ithuta hore Tite kgaolo ke ya pele. Ke yona passage ke dumelang hore ke ya ho qetela re tla e sheba. Tite kgaolo ke ya pele temana ke ya 13 ho ya 15. E re bopaki boo ke ba nnete ka baka leo o ba kgalemele ka thata tumelo ya bona e tle hloke sekudi, mme ba seke ba inela ditshomo tsa Bajuda le ditumelo tsa
batho Ditaelo. ba furallang nnete. Ke re le taba eno hloko. Ba seke ba inela tshomo tsa Bajuda le ditaelo tsa batho ba furallang nnete. Verse 15 e hlahlamantse. E fela ntho tsohle di hlwekile ho ba hlwekileng, empa ha ho ntho e hlwekileng ho ba ditshila le ho ba sa dumelang, ba silafetse dipelo le matswalo. Sure. Mme ke ne ke tena ke nka tjena hobane ntse batla e le tsamayang le tsane. Mme ke tse ding tse tla be di nkuwa hore ntate wa utlwa hore Paulus ha eba wena o so ntso le ditshila ntho tse tla ba ditshila. Ha e le hantle mona o na bolela hore ntho nngwe le nngwe le Modimo ana itse ha ya hlweka e hlwekile ho latela temana ena. Jwale ke re tle re elellwe. Ho na le mantswe a motho e mong ya bitswang Flobo, se ke tlo tla ke a qotsetsa mmohi mona pele re ka arohana. Hore taba ya pele ke hore Paulus o bitsa dithuto tsena tse fosahetseng thuto tsa batho. Jwalo ka re badile verse 14 mane. Ebile o di bitsa ditshomo. Tshomo tsa Bajuda. Jwale o tswela pele hore Paulus ne le Mojuda wa Bajuda. E ne le Mofarisi wa Bafarisi. Ha ho le ka mohla ka hara makgetlo a ka bang milone molao wa Modimo a ka phunywelwang yaba o bitsa ditaelo tsa batho le ditshomo tsa Bajuda. Kore ke batla tle re utlwisise hore le taba tsa ntse hlangole ke mane le moshe la re rata hore ke tsa hae ha se tsa hae. Yeah. E ne le Jehova Modimo ka sebele sa hae a re ngola mo. Mme re a tseba hore yena Paulus o tla ba ntsa bua hore lefika le neng le ba latetse bana ba Israela ba tsamaya lefelleng a moshe a ntsa ngola e ne le Kreste. Yeah. Ka mantswe a mang e ne le Kreste ka sebele sa hae a ntseng a fana ka melao ena ya dijo le dintho tseo e seng dijo tse nepahetseng le tse sa nepahalang. Mme hore le hana ka phonywela ona ke a ba di bitsa ditaelo tsa batho. Jwale o re dintho tsena kaofela ke tse hlakisitsweng ke Modimo. Jwale o kana ha qetella hore o re le Mojuda eo e neng e le kgwahlapa ka ho fetisisa. Ona ke a tswa a sa phunywetswe, a sa itse ditaelo tsa Modimo ke taelo tsa batho le ditshomo. E le hore mona re tle go utlwisa hore ntho e Paulus ya neng a e kgalemella ke ditshomo le dithuto tsa Bajuda. Jwalo ka ha Jesu a ile a kgalemela batho mareka kgaolo ya borobedi hore lona le etsa molao wa Modimo le fela ka lebaka la thuto ya lona eo le etsang jwang le ne yana. E le hore Jesu o dula a kgalemella batho dintho tse ka ntle ho molao wa Morena Modimo e seng ho boloka molao wa Morena Modimo. Mme ke a taba tse se re ile ra bua ka tsona tseno mane context e ne le fela taba ya matsoho ka nnete. Batho ba ne ba nahana hore apole ha o e rekile ho mo ditjhaba ha o e tshwere fela sebe se tlile ho era se ile apoleng. Jwale ba di hlatswa ba hlapa le matsoho, hlatswa ntho nngwe le nngwe. Mme jwale Jesu a ra ka nnete se ke sa ba sa o kena ka ho ja dintho tsena o sa hlapa matsoho ha se tlo feta. O ka itjella sebe ke mphe tswang kae ka hare context e ne le eno. E senya dijo tse sa hlwekang kapo tse jwang. Ke ka ho a bileng a phahamisang molao wa Modimo ona passage-eng yona e a nyahlatsa ditaelo tsa batho. Empa le ho madimabe fela hore tsona temana tse jwalo re di sebedisa ho hatikela molao wa Modimo. Jwale ebe re fihla re phahamisa ditaelo tseo e leng tsa batho le ditlhaloso tseo e leng tsa batho. Tsona tsane tseo Paulus Petros a ileng a re hlokomedisa ka tsona hore tse ding di ka nna tsa ba tricky ha re sa ruteha. Ruteha ke ho etsa bang pele ke ho tshaba Jehova. Jwale ebe re kena lentsweng la hae re a phenyekolla hore na e hlile o no thweng e seng re nkete mana ebe e sale re ya ka yona. Ha ke di beile hakana moholo re fihletse sehlohlolo ha ke tsebe le haeba dipotso di ka ba teng ho tlotlolla tse fokolang. Morena boko ya holo moya ya ratehang wa tseba Bible Ministries taba tsena ka nnete
di a kokobetsa. Moholo wa ka ka nnete morena a bokwe o di otlollotse ka tsela e hlakileng haholo, mme nka lakatsa ho akgela dipotso di se kae hona ditemaneng tsena tseo re buileng ka tsona. Ne ke lakatsa hore nke ke tle kgaolong ena ya borobedi ya Bakorinte. Re tle re bale tebana borobedi, Bakorinte ba pele chapter 8 verse 8. Jwale re tla boela re kopella le ka ho ba Roma ka mane. E re dijo ha se ntho eo re ka kgahlisang Modimo ka yona, hobane le ha re ja ha re ekeletswe letho pela ona, le ha re sa je ha re haellwe ke letho. Jwale ebe re kopella le taba ena e hlahang ka ho ba Roma 14, mme ho 14 re tle re nke temana ya 17. Nke temana 17 e re hobane mmuso wa Modimo ha se ho ja, ha se ho nwa, empa ke ho loka le kgotso le thabo ka moya o halalelang. Jwale re ka qetela ka 18 be re hobane ya sebeletsang Kreste nthong tseo o kgahlisa Modimo, mme o emelwa ke batho. Jwale ha ke tsena ebe maikutlo a hao e ka ba fe hodima ditemana tseo, hobane ha motho a di mametse di na le molaetsa o ka reng o re ho motho ntho enngwe le enngwe motho a itjellang yona kapa ha ikgethela ho se je, ha ho letho le mo amang tabeng tsa kamano ya hae le Morena Modimo. Haeba wa ja tseba hore ha o ekeletswe letho, haeba ha o je le teng o tsebe hore ha o letho le o haellang, hobane jwale mmuso wa Modimo mona ho thwe ke wa kgotso le ho loka le thabo ka moya o halalelang. Ebe o ka re thusa ho utlwisisa moelelo wa ditaba tsena. Ke a kgola e tlo go kgutlisetsa tabeng yane ya context, e leng moelelo ditaba tsena di neng di ngolwa ka ona. Ke a kgola go na le taba e ke ile ka e bontsha pele haholo ho ba Roma mona kgaolo ya 14, hore ho na le dintho tsena tse ho thweng ke di-preference, mme tseo re dumellanang re le Bakreste bohle, le ha e se Bakreste re le batho bohle, hore di-preference tsa batho di ka fapana. Mme taba ya hore na wena o prefera eng hodima eng, ha hona moo e leng hore e ka o ekeletsa kapa ya o hlahisa o le ya lokileng ka pela morena, kapa ya ba yo hlahisa o le ya fokolang. Ke tlo etsa mohlala o monyane fela ka melao ya Lesotho. Melao ya Lesotho ya tsela e re ha roboto e le kgubedu eme, ha e le tala o tsamaye. Empa ya hore na ha o tsamaya o tla tswa le ka lakeside kapa o tla tsamaya le ka temo, hobane wena o bona ekare ya ka nqane kgutshwane ho feta ya ka nqeng. Ka pela molao wa Lesotho taba eno ha ona moo yo behang haufinyane kapa o le ya betere ho feta ya tswileng le ka nqane. Empa ha re tla tabeng ya roboto, ebe mong o sa re haiko nna ke utlwa ekare nka itsamaela fela le ha e le kgubedu, hobane re lokolohile, re naheng ya tokoloho. Akere re na le ntho ke freedom of speech, ke etsa mohlala. Re na le bo freedom of conscience, ho etsa dintho ka letswalo leo o tlolohileng. Empa re tlameha re nne re hopole hore le ha re etsa dintho ka matswalo ano a otlolohileng, re fuwe tumello eo. Re fuwe tumello only within the bounds of the laws of this country. Ke ba ho ke le ka etsa mohlala fela ka yona taba ya boshodu, ke re o keke wa tla ntwetsa hore wena o prefera ho utswa, kore ha o qala o isa jwalo fela ha e sa le taba ya preference. Jwale chapter 14 ena kaofela ho ya tlase o tlo ithuta hore le yona e ntse
amana le preference e le hore ntse tlo ya le mane tabeng yane ya matsatsi a re ka kopetsa ho yona hanyane. Okay. Wa fumana hona le batho ba bang ba dumelang hore Laboraro ke lona tsatsi la fasting. Ke a tseba Bakreste mona ke lona tsatsi le sebediswang haholo. Ke tsamaile phutheho tse ngata haholo, mme ke utlwile hore Laboraro hangata tsatsi le sebediswang for fasting. Mme motho e mong a ka nkang qeto ya hore nna ke batla ho kgetha Labobedi. Ha hona le lengolo la hae le leng le ka hanelang motho hore o lokolohile hore a etse jwang. Mme eno ya kgethileng Laboraro hana matla hore a ka tswa yane a itseng o batla ho kgetha Labobedi. Motho buang ka di-preference. Empa ha re ya principle-eng ya Morena Modimo, teng ha re a tlameha ho ya e se le rona ba batlang ho beha hore na ho utlwa eka ho nepahetse ha o le jwang, ha wa nepala ha ho le jwang. Le yona re nang le yona only within molao wa Modimo. Ke ka hoo Paulus a tla re tokoloho eo re nang le yona re seke ra e sebedisa ho etsa sebe. Sebe ke tlolo ya molao. Re tlameha ho utlwisisa hore re tlameha hore re lokolohe re ntse re le ka hare ho molao wa Morena Modimo, jwalo ka ha motho a bitswang Jacob a tjho hore ke molao wa tokoloho. Mme o tla ithuta hore ebile nako eo re conformang le molao ona wa Modimo kapa melao ya Modimo le yona ena ya bophelo fela, re lokoloha hona ho ha e sa le mmeleng ya rona le moyeng wa rona. Ho hona le temana fela e ke e lebetseng, ha ke tsebe le haeba o tla e hopola hle moholo wa ka ha ke qetella hona tabeng yona ena, moo Jesu a buang ka tsa ho kgutla ha hae. Sa re ke teng ya Luka le ha ke sa hopole the exact chapter and verse. Ke 21. Batho ba tlo tla ba ja ka tsela e mpe. 21:34. Yes. Mme re tle re kopanye temana ena le tsane tse itseng ho ja lonwa ha se letho. Mme ha eba ehlile re ka enka ka tsela eno, e tlotla e ba Paulus ya seng a lwana kgahlanong le Kreste. Re nka Paulus ya re mpa fela re ile ra lahlehelwa ke molaetsa o itse ke 34. Empa diponele hore dipelo tsa lona di seke tsa imelwa ke ho ja le ho nwa hampe, le ke dipelaelo tsa bophelo bona, mme letsatsi leo la le tshwara sehloho. Hore taba ena ke nahana hore ntse bontsha hore taba ya dijo ha se ntho e nyane. Ha re nka hanyane ke temana tse ngata haholo tse re tlo tla re di nalify, ebe re qetella re itliseditse tsupo. Sebe sa pele a se kena lefatsheng se tlile ka ntho e nyanyane. Modimo a re jang ho itseng se ke la ja ho itseng. Mme ka ba bomadimabe bo kgethehileng hore ka mora hore Kreste a tjho, ka mora hore mangolo a halalelang a tjho, bana ba Israele ntho ya pele ba ileng ba lla ka yona Modimo a tla ba timetsa lefeleng e ne ntse le taba ya dino le dijo. E le hore taba ena ya dijo le dino re na le ho e nka hanyane fela jwale ke ntho e kgolo ka ho fetisisa. Empa ba le re iphapanyetsa temana tseno kaofela fela re batla ho ja, ebile re nka temana tseno di sa bue nnete. Le Jesu ha ntsa re hlokomela nna le ja jwang pele ke tla ba rae le yena na ntsa ipuela tsa Paulus o itse fela ha fela re ratana ho utlwana tjhe hore na ntso jang a kae ka letsatsi ka mohlohlo mo kae, eno ha e sa le leng taba. Mme ke utlwa ka ko hlokela mangolo a halalelang toka le hona wa kgopamisetsa tahleho ya rona Petros a tjho. Sure. Morena Bokwe ka nnete taba ena e mmatla ka tsela e kgethehileng moholo wa ka. Mme ke utlwa ka e boela e ntse e tihisa hore taba yane eo Isaiah a e profitileng ka Isaiah chapter 66 ka mane temaneng ya 16 le 17 e ntse e eme e tihile. Ke hore ha se re kopella le mantswe ana a Christian hobane jwale haeba ehlile o bua ka ho nwa hampe le ho ja hampe ho ka sitisang batho ho bona mmuso wa mahodimo. Jwale Isaiah ka nqane yena o bile o otlolohile hore na mofuta ono wa ho ja o mobe na ke ofeng o Modimo a sa o hlokeng, mme o hlahisitse ditweba, dijo tse manyala le tsona dikolobe. Jwale ke utlwa ka nnete taba tsena di tutubetse ka tsela e kgethehileng.
jwale ne ke re ho commenta hanyane fela mono pele ke nyamela ke a tseba hangata batho ba re Isaiah e ne ngolwa Baisrael taba tse ne le tsa Baisraele ke rate mmui a ka lo bala 66 eno hantle o tla ithuta hore ha ho bui le Baisraele fela mono ho bua ka taba ya letsatsi la kahlolo final day of judgment ke ka ho o tla fumana hore hona 66 mane ha o so ya le bo 23 mane e tla re mefuta yohle ya batho e tla khumama ka pela ka ho bolela Jehova re ntse 66 mo e lo ho tla ba thata haholo hore ebe re ka e kopanya le bajuta fela temana eno empa tse ka tlase ho yona le tse ka hodimo ho yona di ntse di bua ka hore e tla be le batho bohle mme e tla be le final judgment mono ho latela ditaba tseno ke taba tse so ka di ba teng Israeleng ke tseo modimo a ileng a tshepisa hore di tla tla di etsahala mme se ka ke ditaba tse re ka di elang hloko ya ba ha re di nke hanyenyana ke nnete a le moholo wa ka ka nnete o di hlakisitse ka tsela e kgethehileng mme re boka morena haholo fela moholo wa ka ebe mantswe a o qetela a o ka kwalang ka ona e ka ba fe ho babui ba rona mabapi le taba ya dijo Ntate mantswe a ka a ho qetela ho babui ke ya hlahang bukeng ya Johanne Evangelii ya moapostola Johanne ke sa re kgaolo ke ya bosupa temana ya 17 mme yona ha re e fumane ke batla mmohi a tla emanele hantle e re ekare ha motho a rata ho etsa thato ya hae o tla tseba thuto hore na e tswa ho modimo kapa ke bua ke iqalla tsaka ke mantswe a Bakreste ke a kgola temane ena ke ne ke qotsa hona le batho bao ke qokang le bona ho nona le sehloho seo re neng re memetse ho sona ba le ba batla ke lo re qaqa ho no thwe how to read and understand the Bible mme ya ba ha ke shebisisa ditaba tsena ke bona temana ka ithuta hore hantle ha hona ntho e thata ka Bibeleng bothata ba ditemana bo hlaha nako eo bonna bo hlahang ho etsahale jwang ke nthwena re qetellang re ba le dikgang tse ngata le ka temana tse otlolohileng bona ke re moholo jwale mantswe ke a reng fela e ka re ha motho a batla ho etsa thato ya modimo ke hona ntla tseba hore na ehlile ke yona e le hore the only determining factor moholo wa ka ha ke siya mmuile mantswe ana ke hore fela haeba o tiile botebong ba pelo ya hao o batla ho latela seo e leng thato ya modimo o tlo tseba hantle hore na ehlile ho nepaetse kapo ho fosahetse ho sebedisa dijo tseo modimo qalong a itseng di seke tsa sebediswa o tlo ha se ntho e tlo o sokodisa ho hang re etse mohlala mona hore hona le temana e tla be hlaha ha e bua ka taba tsa bo moaparo jwalo ebe e kgalemella taba ya hore e sebe diaparo tse expensive ke tla sebedisa mantswe ano hobane ke a hlahang bo Bibeleng wa utlwa kgang e hlahang ka e mong ya batlang ho sebedisa tsona ntho tse a sa re na how expensive is expensive na ha kgola milione ka jine ya 500,000 na e expensive mehlala e bantsa e etsa o tseba hantle hore ehlile nthina
e turu fela o tlo batla ho etsa hore e potelle ho qetella se re sa utlwisise hore na hantle modimo mo o nna wa bona ke jwalo ka temana tse plain jwalo ka tseno mo a hlahisang hore batho ba jang kolobe ho tla kore o hlakile ha se ntho e re lo e batla ho e kgokgomelletsa hore e ka nna ba ho no bua ka ntho e itseng but temana tse plain jwalo ka tseno di fihla di kwaelwe ke tse leng hore batho ba fihla ba impose interpretation tsa bona tse ntjha ho tsona tse hleng di sa otlolwang jwalo ka tsane hobane fela ba sa batle ho etsa seo e leng thato ya mang ya modimo empa ka nnete ya batlang ho etsa thato ya modimo yena doctrine o tlo e tseba hantle ya sa batleng hore na re ka tshwara seminary ya 6 months kapa 6 years re ntse re bua ka ditaba tsena ka nnete di bona mohlang e tla thopothela mohlang re leng ready ho etsa thato ya modimo teng ka nnete o tlo bona hore ha e nke le 5 minutes utlwisisa hore temana tsena ka nnete ha di tshetse ho ja hampe ho re hleng re hlokometseng ho latela bebele le science hore ha se ho ja hantle ho hang ho ja diphoofolo tseo modimo a itseng di se ke tsa jong re lebohile haholo moholo wa ka moi o ikutlwetse e ne le Ntate Thato Letuka ya neng a re qaqisetsa mangolo ana a Paulusi a buang ka taba ya dijo. Morena Kgotso a re etse hantle bohle mme ke monyetla o motle hore le ha sa manolotse tjena bomong ba rona malapeng mono hohle mo re shebelletseng kgaso ena re le hona teng re bueleng re kgutleleng dibibeleng tsa rona jwale re botsisise ditaba tsena ka botebo jwalo ka baena bane ba Berea ba hlang ho diketso kgaolo yane ya 17 hore bana ba fetisa ba Thessalonika ka bokgabane hobane bana ba botsisisa mangolo ka matsatsi ohle ho fumana hore na ditaba tseo di jwalo ruri na e le hore ha mohlanka morena mona a sa re teketse ditaba tsena ha wa lekana hore mohlomong re ka be se re ratjhe ke moo re behang kgutlo teng bomong ba rona re hloka ho a di phenyekolla mme re kope morena ka thapelo ho boela re fa manollo e tibileng ya dintlha tsena ka nnete ebile boithuto bo monate haholo bona e se ka morena ka nnete a ka re hlonofatsa bohle moholo wa ka nnete re lebohile ho menahane mme ke tlo kopa hore mohlomong be se re kwala ka thapelo okay ntate wa ka ke kopa ke be mantswe a makgutshwanyane fela a thapelo ntate modimo wa rona re lebohile ka tsela e kgethehileng Jehova re ile ra o mema hane re thakgola boithuto bona hore wena o le morena o tlo re tataise ka moya hao o halalelang o ntate o re tshepisitseng hore o tla re tataisetsa nneteng yohle re a o leboha morena re haellwa ke mantswe a teboho mme re kokobetse haholo ke dinnete tsa hao tseo o ntseng o di pepesa ka pele ho rona re le bana ba hao re tla re tsebisise hantle seo wena o le morena o se hlokang re a leboha ntatana matla mme re kopa hore o tlo hlonofatse mohlanka hao eo o mo sebedisitseng o boele o hlonofatse le bohle ba neng ba buile kgaso ena morena wa ka ya le mahodibong re kokobetsa le ho itlohela diatleng tsa hao lebitsong le letle la Kreste morena o shwetseng sefapanong re a leboha amen moholo wa ka ka nnete morena o etse hantle haholo ho fihlella re boetse re bile le monyetla o mong wa ho boela re tshetsetha taba tsena tsa morena ka nnete re lebohile haholo tlotla le kganya mmedi ho morena ka nako tsohle amen babui ba ratehang kgotso ya morena e be le lona ho fihlella hape le lona ka tsela e tshwanang re fumane monyetla o kang ona morena wa kgotso a le etsetse ka hore le hore maranatha